Abatura bari harutezo rwo kutuntumurwa mu itakano bashangwa mu cyaro cya Cyarujumba Buhumururo Katoma hamwe na Kanyegaramero mu ruka gwa Butore omugombora ya Cyangwari mu district ya Kikube. Nyewe nyine kushasha habwe cyaro kitu cya Katoma na Cyarujumba na Kanyegaramero na Buhumuriro tumazireme myaka 20 konkane cyo busasi kugira ngo twashangire twineme cyapa titwina kusomeseza abana habwe cyapa cy'abashuma bateye mu itaka ryetu turenda mutuyambe mu kitwihiremo azana ko tuteze cyapa cyetu tusitame tutuze tubureyo kutoza abana turi kurato yareba habwe cyo cyapa. Abantu bajarangwe byape baremise kurya hamwe no gukora ibyentunguka bikakorwa mu mwaka wa 2021 n'ubuhango bwa hectares miliyoni 1.7 kenda na runana. Nyo ndatekereza nti abasuma bitaka baruga nkuko habwo kureba ngo Cyangwari yakazokamu amafuta muri Kikube Cyangwari Kikube harimo amafuta ubu niko kwiza kuhamba hamba itaka ry'abantu tubeyire ni bato mu byape abakasumi karayira tukarengaho kutorereza abantu abo tuyikare nabo hameza tubahabuze ninyo baha mukarugankaha ebyapa mukabifuna muta abasajja n'abakazi bakesereka Echonjiro ko batinsa no kushanga government kweshaze rimwe cyapa kimwe bakama baco birukanjiro mukoti bari maraho imyaka 25 tukaza kureba barija baratukozesa ibintu bindi byo kutuma tutakora kurunge bintu habwo kuba waburi higuru yitaka ry'abandi razima nohura nawe uri kuri. Amran tumusime na jarango ariyo narwana na company mwe birezire kunyagita karyasko ya Mairiga ni 12 mugombora yakawo ya hamwe na Cyangwari erkweshere ko mbukama nekigenderwa cyo kwibitaka. Omuntu bakweta Sharon no omuntu undi bakweta mungo bakali yawo asaba junior nabandi bansera bayijo bangama tukusa kurora RDC nyabagama mujye mu ndori bangama yito RDC tukwa kubaza amazima yitwe tukatunga ecyapa ekyo tutakwenda itaka tukatunga ecyapa twenda government twelandi fund weka indiro omukutwaliza hamu obwiro bukiro bwingi omukwetegereza kwanga hari migiriro mu regimu ya kwebembera akataka byamataka ebyapa bikiro bwingi bindi byona bikaterwa mu myaka gyenyuma kandi kujya kwetegereza nibakira kwekonyeza amabara gaitu. Enshonga z'ibyapa byitako mu district ya Kikube zikwasira hansi na higuru echonjiro kutinisa abantu baburijo amakuraga gashakwa Ambrose Nuwagaba Katoto.